bakal murah bumi ini menjelek kayu ini jelek bapak demen pengide dakine kartina kakalan kepatean yang tanam bapak bangsa ngebawa ke sisi sedang banceng aji mikayun panjang mumpurang sekian dia doneng aji sampun mantel usaku duet aji saya hati dia ngantun maulin kati menin bayo kadi mangkin menin banceng mumpurang panjang kenapa belobo mau pilunas ini dosam yang ini manian di Tuban bapak tua pangado balikin bapak awanan kita bapak mau pula-pulan dan bino cara bapak nak nem tua suwejo tas widine mentik pula-pulaan bapak ni sama rob donione paling bapak ngale tongos ngedes masan panas ngentah-entah di batan punyan kayu nenek ban bapak memula bapak memon suwejo widine miripnya mebungo sama turmie bunga dione medem-medem nanang ayune tekaina barang kayang cunguh bapak ning ngadek nih bunga nih pesuli dewe ayune di kuda apa sakit mebuah bung keles tulang bapak mati makento buah ayune ngemertain nanang ayune keceluak bapak punya latang bakat pulang bapak Puraya Kristiangi dan presiden di tiang nagengin kadi pengabdi nagi wamu pun ikut yukti angane ngi punya latang dia angdotan satrusa di tiangan tenangan aji ngawat wak cemar dadas kewendanan aji durusang nah sing jaju makan mula bapak kalmuja bangga kepisago abang ini donyi salah tampina manian ya di salah tampi nanang ibu napa bapak suargan kai nyai nongosin kawah ibu nilalaman ibu dan nongosin cicen we ngadeng lian malu ditamengan jani purun tiang melapar napi kemahawin lah adeng sure nu tiang merasa menyambut kapin mepi anak marep kapin ngayu nak kengkene paunukan beline dadi belini wakang danu pati marep kapin itu anak nak kengken paunukan beline nang adeng nang amun to ben ngawinin kena beli naseng liu anake ngorang anake mau sang yen lah panak madan subutra ping 100 mirip beli meyaknya malan gedenan ajen panake di utama mirip sing merga bang beliau mama rasa uling konden menek bajang aturang ayak ngepuriang benar dinawang beli subuh sayang tua ben sing lebihan kendasa lemang madan segar pepesan gelam pepesan uwon lok beli ngayak dipuri bang demertan ini tunas beli sing nyak mesai ken baken beli di ngaturang ayah awanan iya anggon serana pesilur nyambung baten beli ngayah duga bener dasar lemang ngepamit puli-puri sing nyak melipetang beli sing gak enak ngetongos
mirip maro bajang panak beline domah ngayak di puri taling megogo amone celekotokan yo maro bantos piana sinyak ngaturang ngayak di puri beli suponi wakang tak nepati beli kang malu nang kena hang ukudan beli yen beli ini di jagat Bojonegoro kasih nangoh dua ukudan ini waluyo cara keropak menjalan bisa beli ngedengeng berduimu kapin pajak bisa beli nuturang biaya yen kene lantas pelaksanaan buka pianak mesayuban kapin beli yen kene lantas pelaksanaan beli sing sak make pianak mesayuban ring sejeronin kayu late yen kene peminah beli waluyo cara punyaan pule Nen siap beli punyaan pule bener babakan don kaya ngakak pekidiang kelet tanpa kulit ragas sing misi don kengkene kaya ngakak itlah pisagone payuang tuh jelek yen cara adi pecapan lutung ilu bunuang ketani nang doang bodak yen subo membunuh jaga masuk idewek pang betah pisagone banyak nako mati nako mekente tuh luung yen beli len Yasani punyan pule kan sano angon beli masa sana menyamu berayo jadi dodane beli bani mati yen maten beli ne nyak nyupak ngawanang ngake siung segar kena yen gitu saja peminah beli pelaksanaan beli ne nyak manu kapin munyin beli ne dong ulah kasih nangoh surya manusia hidup kemar cepado wah mula nguruh dan madan muk satum jagat itu melarapan penajaran dharma yen kini lantas pelaksanaan beli sing aku salu karmu dan ado di kumine laksana yang beli beli ngutang saya di tebo ne keto apa awanan kudang sabat kena panah banyok ben ngerupake makita sing ngugunanang yo do bang beli nyot apa ya saya beli panah sing ngelak lenan sejaba yo weh mun awake merasa bisa ingat adi cara munyi maro menyamoken beli jeneng beli subo tua bungut subo maong temikan sing memedang gue awanan apa ben gugun dinga sing munyin beli idola adi ngelemekin mau jenenge maro berak nanang ne sing gugung ne moko ne gede sitang kelmurin yani mau yen gitu lantas pengidian beli maro kaping tiang dong sing mebalik kuwi carone yen beli dini kasih nangoh tiang angon tiang piti angon tiang sunit dan kita yen tiang nak sebuah merasa kapin yang debet jane tiang lantas orin beli nuturang piana di jomet bisu tiang nak sing ado nak madan duap sing ado belok apin belok rasa ngadi dewe adine pemekas mun panah ke nyak ngubu nang dia orang termadamun mon gelemek ini oke neramone tekap kopinya di kebot mecelak munyen ramau li kenawang bangnya ngangsut dingidak ngidak dikenang Dek piana ke bangun punya. Ya namun tuh tegas munyen tiang marah-marah kapi depi. nah di nungguin Apa mahawenan dadi ayu sing nyak ngaturan ngayak kukuring nak kengken paulukan ayu. Larapan kelangkung yutiwang pemargen tiang
Punika mawenane Dayaji banget mengapi dukareng cikian titiang. Oh, ne ayu dipuri pelih ngaturang ayah. Inggih. Mare bandas ayu pelih. Ring lingi hidup agung di tu dipuri. Sing nyanang ayu lakar jeje. Mirip jeje ayu lakar ngaturan bakti kemu. Depang iwo lakar ngatin ayu kemu kepuri. Jadi haji kayu nyarang titiang kemuri. Tunggu diang iwo sing nyak lakar ngatin ayu. Weh, engken do. Wo karena tuang ayu kepuri. Bener. Olas adine ken beli. Olas nandanin kaden kalkel. Elah ke antare aja ke pangkung esap maka adi nuludang beliau. Ya nanti jane ngajak yo tangkel kepuri ngeniko prade duagong paman agung. Dadi paman ngatuang yayu. Belen pamane yanom mudiang sing nyak tangkel. Sing dadi yo ngenyak natar purine. Ben jelek pulen gelake. Sing kamu ngenyaken nyaman pamane. Apa ya subuh suwut bakiken gelak awanan sing nyak nangkel. Yen keto de duagong karkengken abete matur. Nang gaenang nene tuwa tongot. Menien nyat beline kengken. Lemesin koleyonya. Lawan-lawanin beli. Ngerepe kar samilang pangman beli matur pang doido salit arso Ne beli sumangop belakang ngatin bang beli karena ne ayu anak subanya sajanya kengken yu ben nyeledek kemau tal silading berarti marep kaping pianak apu buin niwak ang danu pati ni kerin anak ngon beli macade dotan roh beli menusa nak mula sing jo pekarden widine paripurna pelengan adane dewek beline kuang lebih kalau beli suksemo kenadien sing adi ngalang takodong suboyo panak bakat angon saru dinata weh terus nyana paosan beli adi karkijo ne jani tiang lakar kepuri ngaturang ayah tinglingi ado pengidih beli matur kendo duagong kena lingsirna pangdo kandido salit arso bisa ngadi matur nuna sang wakasan lanta sang nuna sang pengampuro atur ang lanta sang beli kertangkil kini kau hitan tiang kamu pengatur linglingi hidup duagong kalau kene jen seperti lah tiang uli di karang seperti yang donyen belum enak pianak tuh ini yen kalau nak kebiangan san mai menek mangkaban beli budo kemudian dicoben ado lenang ponakan nanti panak beli senyaboyo nah yang begitu kalian nah yuk diwu lakar kepuri kalau ibu senyak memperta jani beragat bangko polonnya kenderaman ibu dia mekai sekai ngang kebang basang ibu beling nyaman kai bakat ulu kai bentresnan kai mepiana bangsing den aduk nak awang ibu ngaduk panah merasa tresna ino kenanane merasa Rumah di tiang ring dewek ji. Boya jemangkin kemon. Seleng di tiang nados jatme. Ingat di tiang ring paswecana ji. Konten nanti. menkengken apa lika ayu nyambakin bako Sane ajrehen di tiang ring mana? Kadi atut di tiang sane wau. Di peranan di tiang nguning aji. Roh penados jagane. Sapun api penados ajiri gini punika sane marahin di tiang nguning. yen sisan tuwa bapo sing mekeloyo yen nyak maten bapo sangkaning bapo ngetukin piana Praga utang bapo
Praga ya sekirtin bapung ya sain dewe ayune. Lamun patut masin mati lang barang masin mati. Apa sayang min kesulian. Yen ing yukti kadipunika numugulang pisan. Titiang bakti ringangan aji swecering titiang ing yukti. Isadio titiang pacang uningang tenguniang nenten ji. Yung tenesan yang ngawin ang titiang kadipuniki. Oyo jesios. Menyenyes. Wanta sesunan aji, sesunan titiang. Itu dewa agung ji. Suhakong ning ngawen na. Bapak sengkan ro ayu babajang. Do jajah ngalen lama mo nado kena kangan ken ngale soma. Bapak seng makalak. Na ayu deman ken dua go ngawanan katikene. Manotan wenten mana titiang kadipunika ji. Ya kengken menawa sing deman katibang belegi bawa. Larapan kan presiden titiang melanin dewe. Tadi misi kita. Rehne titiang kepaksa keparikoso ji. Yuk. Punika sate banget panen Nah. titiang. Cara munyin bako ngaro. Lanjang ni tangkel ngepuria. Kalau ayu ni pesan orang kan bapak kembali bapak melanin mati kepatutan munyin ayu ni. Ya ni dua gong saya ngangkat ni. Mani kene kadot ayu. Ida medue pekar ni. Nesi santulang bapak. Nesu beromo. Kulit bapak kison. Bapak kan nggak mau kepuri. Lanjang ken. Sing sarang-sarang kanakan tanya ketuan kanan ji. Susukin. Belusnya nana dona matakon di margo. Kudia orang itu. Ngiring mesesili bagi ji.